icyaha. Nubwo wibaza ngo bisanzwe gukora icyaha, nubwo wibaza kubana n'ibyaha ngo ibintu bisanzwe, bihagarikira imigambi y'Imana yose. Gukora icyaha sinza kuvuga ibyaha abantu benshi bakora, ariko ngomba mvuga icyaha icyo ari cyo cyose ukora kirashobora guhagarika amasezerano yawe akadindira. Icyaha kirakubuza kwinjira mu isezerano. Turabona abantu benshi Bibiliya ivuga byase ko bashika mu masezerano. Abisirayeli ntibageze mu isezerano kubera gukora icyaha. Icya kabiri ni ukugendera mu nzira y'abanyabyaha. Hariho gukora icyaha no kugendera mu nzira y'abanyabyaha. Iki kintu kirakomeye kandi nibyo byishe abantu benshi, kuko bitwa ngo n'abakristo, bitwa ngo barasenga, ngo sinasanganywe, ubwo ugasangana mu nzira yo gusangana. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ibi bintu nibyo byabonye ishengero ry'Imana ry'iki gihe, nibyo byabonye ishengero ry'Imana ry'iki gihe. Nasambane wese ngakoresha ibiranga ubusambanyi, ariko ugasanga umwanya uwo ari wo wose ariko akurikirana amasinema y'ubusambanyi, kugendera mu nzira y'abanyabyaha. Icyo ni icyaha gikomeye gishobora guhagarika amasezerano yawe, kigahagarika n'umugambi w'Imana kuri wowe. Kandi uri umuririmbyi, kandi uri umukristo, kandi uri umukozi w'Imana, kandi uri mu gikorwa kanaka, ibyawe bikagenda bihagarara, ukaguma wizungurukako, ugatitana kuri uri mu nzira y'abanyabyaha. Gasanga wahagaritse kuri uriye mugabo, hariho jizi loreza, sinzi uko bazita, umutobe loreza uraye rimwe kabiri gatatu mpaka niko kaba kacamagutse. Uko nyine uwo mutobe wacangamutse niko bagomba gucangamura ibiri muri wewe. Nta kuntu wasigurira ukuntu ushobora kuba umutobe uri wamukarira muri wewe, noneho ukumva mu mutwe utanguye guhinduka ngo umukristo. Kandi urasanga n'abakozi b'Imana ako kantu baragafata, bari ahantu bateraniye kuri ko, abakristo nabo bakaca batangura kugafata, warapfuye uhagaze. Shetani nagomba kukwereka ibiyeri kumbura kuko bikuboreza.